Барлык галәмнәрне, bütün кешеләрне, җеннәрне, фәрештәләрне, хайваннарны, кош-кортларны, без белгәннәрне һәм белмәгәннәрне юктан бар итеп тәрбияләп торучы, шушы затлар арасында иң хөрмәтлесе итеп Адәм баласын дөньяга китерүче, bütün ризыкны аның өчен бар итүче, шушы ризыкларга шөкер итеп яшәгез. Ризыкларыма мин биргән нигъмәтләргә шөкер итсәгез, сезгә арттырып бирәмен дип вәгъдә итүче. Әгәр күфрлек кылсагыз, зарлансагыз, ул вакытта минем газабым каты булыр дип кисәтеп куючы. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва таалагә хамд сәнәләребез, мактауларыбыз һәр вакытта булып торса иде. Сөекле пәйгамбәребезгә, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Аллаһ Раббыбыз шушы җомгада ишеткән вагазларыбыз белән гамәл кылучылардан, калпләребезне йомшартучылардан, нечкәртүчеләрдән, тәкъвалыкларыбызны арттыручылардан кылса иде. Аллаһ субханаһу ва тааля кисәтте: «Я бани Адәм, эй Адәм балалары ди, ла яфтинаннакумуш шайтан. Сезне шайтан фитнәгә төшерә күрмәсен. Шайтан сезне алдый күрмәсен ди. Кама ахраҗа абавайкум минал җаннah. Әтиегез белән әниегезне, атабыз Адәм белән анабыз Һаваны, җәннәттән хур итеп, түбән итеп чыгарганы шикелле ди. Ул сезне калдырды дип уйламагыз. Ул хәзер җәмәгать bütün көчен куеп тырыша атабыз Адәмне, анабыз Һаваны җәннәттән чыгарган заман безне инде ничек кенә булса да кертмәскә. Яки ничек кенә булса да соңга калдырып кертергә, җәһәннәмле итәргә bütün көчен куя. Җәмәгать без шайтан дигәч, кайбер кешеләр көлкегә боралар. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә: «Инна шайтана лакум аду». Шайтан ул сезгә душман ди. Фаттахизуху адуа. Душман итеп алыгыз ди. Кемне дә булса берәр кешене душман итеп түгел, шайтанны душман итегез ди. Адәм баласын дөньяга килгәннән бирле калдырмый. Без иблис кенә диябез җәмәгать. Иблис бит ул бер. Ләкин аның шайтаннары бар. Һәр бер кешегә дә бер көтелгән шайтан. Карин дип атала. Бездән калмый. Бер фәрештәсе бар. Безне изгелеккә өндәп тора торган. Димәк, кара көч белән ак көч. Шайтан bütün көчен куя Адәм баласын дөньяга килгәннән бирле инде дөньяга килгәч бармагы белән кырсагына төртүдән башлана. Һәм үлгәнче калдырмый. Иблис әйткән: Адәм балаларының җаннары тәнендә булган вакытта мин аларны bütün көчемне куеп адаштырачакмын дигән. Аллаһ Тәгаләгә вәгъдә итә. Аллаһ Тәгалә җавап биреп әйтә: бөеклегем белән ант итәмен ди. Иблис тә шулай, синең бөеклегең белән ант итеп әйтәм дигән. Аллаһ Тәгалә әйтә: мин үземнең ди көчем һәм кудрәтем белән ант итеп әйтәмен, Адәм балалары миннән җаннары чыкканчыга хәтле гынах эшләсәләр дә, гафу сорап торсалар миннән, шушы гынахлары өчен мин аларны гафу итәм ди. Җәмәгать, иблис Аллаһ Тәгаләгә вәгъдә кыла. Фәбигиззәтикә ди. Аллаһның бөеклеге белән ант итеп әйтә. Аллаһ белән ант итеп әйтә. Кайбер кешеләр уйларга мөмкин, иблис ул кафир, Аллаһка ышанмаучы дип.
Ләкин ышанмаучы ничек ышанмаучы була? Аллаһның исеме белән һәм аның бөеклеге белән ант итеп әйткән. Ла угвияннахум аҗмаин. Барысын да адаштырачакмын дигән. Фабима агвайтани. Мине адаштырганың өчен, мине шулай хур иткәнең өчен, атабыз Әдәмгә сәҗдә кылмаган өчен, Аллаһ Тәгалә җәннәттән куа, фахруҗ фа иннaka раҗим. Син куылдың җәннәттән, бар, чык, ләгънәт сиңа ди. Иблис әйтә: Мин синең ди яраткан Әдәм балаларының ди юлларына утырып, аларны һәр вакытта адаштырачакмын ди. Мин аларның ди, җәмәгать ихтибар итәргә кирәк шушы сүзгә. Бу Иблисның сүзе. Сумма лаатияннахум. Мин алар янына киләчәкмен ди. Иблис җәмәгать бер вакытта да отпуска дигән әйберләрне белми, ял дигән әйберләрне. Ул безнең белән дә йоклый. Бер кая китеп югалмый. Мин аларның уңнарыннан килермен, алларыннан килермен дип баштан әйтә. Лаатияннахум мин бейни айдихим, каршыларыннан килермен ди. Ва мин халфихим, арт якларыннан килермен ди. Аннары әйтә: ва ан әйманихим ва ан шамаилихим. Ләкин монда бер сүзне куллана Иблис. Ва ан дигән сүз ерактанрак килеп, оңнан һәм солдан килермен ди аларны кытыртырга. Ул әйтми, баштан әйтте, аларның алларыннан, мин бейни, мин дигән сүз якыннан. Вахан, ләкин ерактанрак килә. Чөнки Иблис белә, шайтан белә, оң якта да, сол якта да фәрештәләр бар. Бик нык батырчылык итми бу яктан да, сол яктан да килергә. Ерактанрак килә бар, ләкин барыбер килә. Шуңа күрә җәмәгать балаларга теләк теләгән вакытта безнең халык әйтә: дүрт ягы сәламәт булсын дип. Иблисның кыткысыннан, Иблисның явызлыгыннан имин булсын дип. Дүрт ягы. Ләкин җәмәгать Иблис әйтмәгән мин өстән килермен дип. Чөнки безнең гыйбадәтләребез, безнең кылган дуаларыбыз Аллаһ Тәгалә хузурына аша күккә. Улыннан килә алмый. Ягъни монда юл бикләнмәгән. Һәм мин аларның асларыннан да киләм дими. Чөнки без башларыбызны, маңгайларыбызны сәҗдәгә куябыз җиргә. Бөтен нәрсәнең җәмәгать хикмәте бар. Һәм үлгән вакытта да шушы зәгыйф вакытта, Әдәм баласы зәгыйф вакытта, сөйләшә дә алмый торган вакытта, бөтен тәне сызланган вакытта төрле үлемнәр була. Шушы вакытта кешенең үлем исереклеге вакытында шайтан килә янына. Имам Әхмәднең рахимахуллаһ улы Габдулла әйтә: әтием үлгән вакытта ди, юк, хәзер түгел дип әйтте ди. Юк, әле хәзер түгел дип әйтте ди. Ягъни аңы югалып китә әзрәк. Уянгач, аңына килгәч сорадым ди. Әтием, нәрсә булды? Юк әле дип әйттең ди. Юк әле дип әйттең ди. Шайтан килде ди яныма ди. Җиңдең бит мине, Әхмәд. Җиңеп булмады бит сине дип әйтте ди. Күрәсез, ничек җәмәгать тәкәббирлекне тудырмакчы була кешедә үлгән вакытында. Әйе, җиңдем шул, мин тақва булдым дип әйтеп, менә шушындый тәкәббирләндермәкче булган Имам Әхмәдне. Юк әле, җаным чыкканчыга хәтле дип әйткән. Юк әле, әле җаным чыкмады. Әле мин һаман синең белән көрәшәм. Җиңдең мине дип әйтә Иблис. Бала туганнан башлап, шушы дошман безне гел сагыла бирә. Шуңа күрә җәмәгать шайтаннан саклана торган иң зур нәрсә ул зикр. Җәмәгать без кай вакытта шушылай дуга кылырга икәнлеген дә беләбез, ләкин
Ирine biz ул дуганы кылырга, мәсәлән, бәдрәфкә кергән вакытта. Бәдрәф ул бит инде чиста урын түгел. Катлы юып торсаң да инде ул бәдрәф инде ул барбер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ничек дуа кыла? Аллаһумма инни аъузу бика минал хубси вал хабаис. Ey Allah, үзеңә сыйынамын. Ир затыннан булган һәм хатын кыз затыннан булган шайтаннардан үзеңә. Чөнки без гауретне ачабыз. Гауретне күрү аларның хыялы, аларның теләге. Әгәр дә Аллаһка сыйынсаң, шайтаннар күрмәй, пәрдә каплана иблискә дә һәм башкаларга да пәрдә каплана. Ни өчен аятел курсине укырга кушты Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ятканнан соң? Ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Фатиха сүрәсен, Фалак, Нас, Ихлас сүрәләрен ике учына өреп, бүтән тәнен сыпырган? Үзен үзе эшкергән. Бүтән тәнен кая хәтле булдыра ала? Шайтан якын килмәсен өчен. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte cemaat. Edem balasıdı yıkığa kitkeçti yaqidu şeytanu fi qafiyeti ra'si ahadikum selase avqat. Yıkığa kitkenden sindi kişinin di baş uçuna di başının ortuna, mene şu başının ortuna 3 tüyün beylep koya, tüyün, uzil. Sihirlap beylep koya 3 hem nerse de beyte şu vakitte şu tüyünlerini beylegen vakitte leylun tavil farkut tün uzun yıkladı beytedi. Yani yıklatıp edem balasın tüngü namazga turmasın için tüngü namazda var cemaat. Lakin farz tugul, lakin kirekli namaz. Tüngü namazga turmasın için. Hem bigirrek de irtengi namazga turmasın için kişin koyak iblis. Şeytan hem onun yardımcıları. 3 tiyin. Eğer dedi edem balası de yıkıdan uyangannansın. Yıkıdan uyana. Ya gadeti boyunca uyana ya ki budinlik bilen uyana. Şol vakitte İze zekerallaha inhallet hukde. Allah'ını iske alsa. Yıkıdan uyangaç okuyturgan dua var. Elhamdülillahillezî ahyâne ba'deme emetene ve ileyhin nuşur. Bizni ülgenden soň tiriltken Allah'a maktub bulsun. Hem yeniden de tirilip Allah'a koytu kıyamet gününde onun yanına. Allah'ını iske aldık. Çünkü yıklagan vakitte biz öldük yartılaş. Yıkı ölümün enesi dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ını iske aldık. Birinci tüyün şişeledi şu vakitte. Birinci tüyünü sen şiştin. Бар иде агу булды противоядие. Агуны нейтрализовать этерган әйбер. Зикр. Элхамдулиллахиллази ахяни, яки ахяна безне өлгәннән тирилткән Аллаһка мактаулар булсын. Аллаһны искә алдың. Беренче тиен шешелде. Иде таваддаа чыгып китәдә, таваддаа тахарат алды. İnhallet aqdeten 2 tiyin şişile. İkincisi. Lakin cemaat annan minnan taharat almıyız. Jirine jetkirip, irinip kine tugel, jirine jetkirip rahatlanıp ve iza salla inhalletil uqad. Bitinisi de şişile eğer namaz okusa diye şu kişi. Ya ki tüngü namazını okusa, ya ki turip irtengi namazını okusa, hem de bigrek de cemaat bilen okusa, mında kilip cemaat nindi zor ecrini Allah şu kişi eytirsinle cemaat bilen okusa bir kişi de irtengi namazın ol kişi tünü boyu namaz okup çıkkan şekilde bulurdu. Tünü boyu namaz okup çıkkan şekilde. Lakin şeytan bunu tilemi. Eğer de şu şılay işliyken eden balası turdu, uyandı. Allah'ını zikir etti. Turıp taharet aldı.
hem okudu namaz, iç tiyinde şişildi, hem küterinki keyif bilen di bu kişi uyanadı, hem kini oңuşlu uzacaktı. Eğer de indi uyanmasa, içi pışatırgan bulur, küngülü kısınkı bulur, tar küngüllü bulur, keyfi bulmaz, gasabilanıp yürür, nirbulanıp yürür, yani işi oңuşlu bulmazdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte bir kişi hakkında, eyteler bir kişi yıklagan, namazga tırmagan, kıyaş çıkınca yıklagan, hem ol kişi hakkında eyteler. Bu kişinin hali nimdi? Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem, şeytan onun kulağına pesitti dedi. İki kulağına. Bevil kıldı dedi. Cemaat, eğer şunu işlerge tilemesek, kim tileyanı bir kim de tilemi. Edem balasının kulağı şeytan için bedref bulurga mümkün. Unitas. İki kulağına da şeytan özünün keçi yumuşun yumuşlu, bevil kulağı. Peygamberimiz eytti şolay deyip sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onu bütün şeytan almayız. Bevil kıldı deyip. Bele şeytanu fi uzuneyhi deyip. Heminde cemaat kulak ehemmiyetli urun bulğanğa göre. Çünkü biz Allah Teala'nın sözünü tınlayız. Kur'an okuğanını da tınlayız. Vağazını da tınlayız. İzgi sözlerini de tınlayız. Şeytan Edem balasının üç urunun kullana. Üç urun. Ağızını, kulakını hem burununu. Kulak turunda bildik. Hem Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem eğer birerigiz ağız açıp isni tırgan bolsa, yoksa kilip indi. Yoki kimningdir hatta kimningdir ağız açıp isnegenin kürgenden soň da ağızыбыз açıla, biz ihtibar etkenbizdir. Yani zarazitsi itebіз şunun bilen. Kimdir ağızını açıp isni, ol da bizge virus şekilli yoga, biz de ağız açıp isni başlayız. Şeytan şunu kütüp dura. Hem dehale şeytanu fi femi. Şeytan anın ağzına kiredi şol vakitte. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte şeytanның di ağız açıp isnegenini yaratadı. Kişi ağız açıp isnegen vakitte hatta tavuş çıkara. Ağzına suğa yaki şundi tavuş çıka hatta ağız açıp isnegen vakitte. Yüzünüz bilesiz. Şeytan şol vakitte anardan külerdi. Şeytan yarata ağız açıp isnegenini. Allah Teala yaratmadı. Yakrahu et-tesaub. Ağız açıp isnegenini yaratmadı. Tişkirgenini yarata Allah Teala. Tişkirgenini yarata. Hem şol vakitte şeytan ağzına kire. Hem burun işleri var cemaat. Burun tişikleri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte eğer birerigizdi yıkıdan uyandı iken izestayqada ahadukum min nevmihi felyestensir selasin. Birerigizdi yıkıdan uyansa 3 tapkır burnuna su alıp singirsindi. Fe inne şeytana yebitu fi hayşumihi de. Çünkü şeytan anın burun içlerinde yıklıydı, tün konadı. İge kirgen vakitlarımızda kirge tırşa. Şeytan özünün iyerçinleri bilen yeri. Bismillah'ni eytip kirdin iken, Bismillah'ni eytip aşarga tutundun iken, sizge bugün aşarga da yok, sizge bugün konarga urunda yok debeydi. Yani gil Allah'ını zikir itiyor. Gil Allah Teala'nı zikir iterge Allah Teala bizni indi. Şeytandan saklanmak için. Şeytan yaratmay zikrini. Şuna göre cemaat Allah Teala cuma namazın okup gitkenden sonra biz bir zikirde hazır. Allah'ın zikirde, min de zikirde, siz de zikirde. Namaz okup gitkenden sonra Allah subhanahu ve teala nerse deyibiydi? فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ Eğer cuma namazı okulup tamam bolsa,
Fenteşiru fil ardı. Jir yüzüne taralığız. Kim nindi iş işli, şu işlerge taralığız dey. Qaytığız da bıt küterip yatığız demi, işlemegiz demi, bugün yalkını demegen. İşlergizni işlegiz. وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah Teala'nın birgen nimetlerinden faydalanığız. Alığız. Gerek mi sizge dünya malı almağız demegen. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا Lakin nerse debite. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا Lakin küp zikritigiz Allah Teala'nı dey. Onun için teharette gerek mi zikriterge. Zikritigiz Allah Teala'nı küp itip dey. Nerse için? لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Sizning bəxtigiz için, uңышqa irişigiz için gil Allah'ını zikritigiz dey. Şoňa görä eger de birew Allah Teala'ny zikr etmese, iske almasa وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Eger de birewdi Allah'ını zikr etüden çitleşse, baş tartçağına tügül, unutup gafillik bilen şitleşe, Allah'ını zikr etmeyi, biz anarga şeytanını birkitirbiz dey. Birkitip koyabı şeytanını dey. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Ol anın ipteşi bulur dey. Cemaat bizni niçikkine bolsa da Allah'ın rahmetinden, anın rizalığından, cennetinden yiraklaştırga şeytan bütün küçün koya. Şoňa görä Allah Subhanahu ve Teala aytdy. Kur'anda sizni fitnege teşirip şeytan aldı kurmesin, atağız bilen anağızını cennetten çıkargan samandy. Niçe gittirip aldadı ulalarını? Cemaat, nindi hel edullukum ala şeceratin sizge şunday ağaçka yol körsetim mi? Mengilik ağaçı ol. Mengilik ağaçı. Hem bir vakitte de malığız bitmeyecek. Ve mulkin la yeble. Bir vakitte de malığız bitmeyecek. Hem mengi yaşayacaksız şu ağaçtan jimişini aşasağız dedi. Cemaat, şeytan Edem balaları için ziyanlı bulgan eybirlerini bik matur etip görsedi. Şunun için Edem balaları ol işlerini rahatlanıp işleyler. Günahlı işlerini vak etip görsedi. Mesela şeytan kelede eyte. Sina nerse günah. Allah Teala gafurur rahim. Gafu etüçe. Kiçkine günahların bitsinin iki cümle arasında kişirilip bara. Eytken bit Allah elçisi namaz aralarında kişirilip bara. Bu günahtan korkmayındı. Senin ol bitinisi kişirilip bara bitti. İblis'nin haylesi mekri. O bizge gil yaxşılık tilegen zaman. Lakin kıyamet gününde eytecek. Men sizni mecbur etmedim. Men sizge yol körsettim, kızıktırdım, mecbur etip işlemedim. Siz mena bugün yardım ete almayacaksınız. Men sizge yardım ete almayım. Sizge de cehennem, mena da cehennem debeydi. Şoňa görä Allah Subhanahu ve Teala her barçalar bizga da hayırlı, izgi gameller bilen uzatırgan ömürler nasip etseydi. Şeytan vesvesesinden yirak bulup, her vakitte Allah Teala'nı zikir etkenimiz halde, iske alganımız halde, Peygamberimiz üretkençe, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kuşkança, kirekli urunlarda, bütün yerde Allah Teala'nı zikir etkenimiz halde, şeytan vesvesesinden, kıtırtuğundan, fitnesinden saklanıp, yaşavlarına Allah Subhanahu ve Teala nasip kılsaydı. Aqulu qawli hâzâ